Ka company Star Cement Lomshnong ka ai kublay Beding Klam Basuk Bakmen Ya Barok Ikon ki Hajar Jong ka Saint Right to Bear Shia Hajar Ngo Ito kublay sibon ba tisar piwan na kabanta panwan keli yang hagabida ibat ka RTI no right information te ngangadai ba aspay din solang no sodarim yung sinong marsa te ya ka ni ka RTI nomor balapas ka sarkar India hafne mar hajar san nakam ta ginong song sinong hagar India hibra ko way mo ki bala dap khat prasna manen ki lala ban pan RTI te nadu arjar san balapas ka ni ka RTI act te kambot ngaru ngalalong sordar na dusnam kendai posan hadu ar hajar khat kendai ngalalong ar posopsnam ngala experience hi ki kam bedai bat ki scheme ki development na kaleng sarkar jelas sarkar India nagi disi nagi blok nang taha baro kiliang mo tede kita kadau ba nga kum sordar tengah ngukia bahai ki kam penroi bon tenteng ki sakot ki ja tenteng dadi i keli lekeli ngeli kemot ba ngim so thau tede kita kadau ba ngala persang hiban pan da ka RTI mar ka RTI kedai ka jingtip ka ba tikena ka bangiyo na kanu kanu department sarkar te ar hajar san kila pas RTI a kila pentrekam na du ar hajar nreo te mari pentrekam ar hajar nreo hi komot ngala sedang ban le RTI bat hadu ar hajar spo komot ba ngala da baru sau prat ligi RTI te mensua kani kajing ai hapo YouTube lane kibale hapo WhatsApp komot kamda padalong kebalong mentah te lajan baro ki scheme galane ki jingtip kolong bang haban le rak RTI kenang bangin yo jingtip ta dai kata kadau bang yo jingtip lembaga MDC scheme lembaga MLA scheme MP scheme te badai hakan ni ka RTI ngalap ba nadu melale RTI ngalap bang MLA scheme ngilap hadu ndriu nyo jaj mo kom SRUP ka CRRP ka DTFM nang ta kini ki way di ki scheme nang tag ni scheme na sarkar India kum ka scheme yablok ka scheme plat lok nang ta ka scheme yung ki temen NOA kumbaong bat ki way de nang taru de lumbak RTI mengalap ba ya ka PMGSY road ka bak sarkar India kala pentrai kam na dusnam arhajar way hadu arhajar sipau badai lumbak RTI ngalapan no chief engineer nang tin Lachmer bat ngayo ba nadu ar hajar we la pentri kam hadu ar hajar speu klapoy du ki sauspa telitam ki surok habara we ke jalan Mikhalaya ani ka ba sosi kendiat kelong ba ka PM GSY road la da ngayo akakot kelong makitho la completed black topping nang ta stone soling nrai ki bobon ki surok pede kimton ring so tenat no pade mentah hagi ni kisnem ka sarkar India rengkat ke sarkar jalan Mikhalaya ya kitu surok ke balakam completed hawar hajar sipau regi nang khaile na samanta ai nuksa kom kamo panlor kom katai ka mo kom katai ka maskoin ro regi nang khail pendap no menta te ka baar pade kolong ba habang ale ya kan RTI ngam dakwa habang layo jingtip baka fail nak sarkar ka fail ni kontraktor bangan late sa kakis kam ngamdon yung mot kumta nomor kakta yung impersonal yung kontraktor andray kalong tang bangan yo jing tip habang late ya keren bat ki officer kamot ngadon kanong ren ngadon ka jing sisa te ki officer ki kam respect la dang idon ka jing tip ka bapiang mo dede kata kataw ngala le RTI ru hak bakan thop ikini ki hospital ki don kanu teli ki hospital ka jela kakentop na ka CFC, PHC na ta ki sub center kanut ki don ki doktor ki nurse kumta terter panarti airo na ka education department bagi don kanut teli ki school ki university kumta ngasutan nat mantip lur lajan baro nantai kini ki tourist scheme ki badon kanut teli hami khalia kum hangu ki tourist scheme ngalapan nang tay na head office na pola sumer tu tinggal ayo kum ya kataru te kata kadai kajing batai nukot jonga te kidon bangkong te kabala persang te pat ke ba pi don ban ong
ba nang ne khmat mar man talei la nang khambun si su ki skim yong ka sarkar pedeng ka ba kala pentrekam ha ka ba ngingim ki paj ba ngim patla ban tiplut ti pidang don em ka thong ban pan dak hokwat jing tip ban tiplut ki skim ka bat mai kini kisni to habi di bat kani te nagaliang jonga kumbalong ta sorkar ngam desu nang ta kapor ka kertar wala nang no tenring ay man sim ken ye ki samla ki lanang la start mo un mar kani ka aks kani ka ay arti ay ak kumang lo mene kalong ba don kam ya baro ginom song snong hagari india ban wat tip mo lada ki kun samla ka thai rang ki sim kia ge don ka dikit klik respond ye ka dong ka time ya ka ri ka jaj riu nga ngayo i ba kat ba kani ka arti ay ak kadang tray kam ka day ki kun samla ban yai chakma bandala yo banyai chakmat kam da dei pada ban thau lucia mo kabambut la da pidon ka jing tip ka bati kena phila ban yakren bat kanu ka department la di obsar khnang bakin panyai bet king ya ka skim mo lengba ka jing tip ka babiang tingang so ban ai musim balada nakikon samla la ni ki riurang ba mana menoro ngati ngayu i baka arti ai kalong pedeng aha ka bidai bat pai ba aha ka bidai bat na ka sarkar kanyarap sibut ban warra ban roistet haka roi kapar kamtam ha baro kiliang tenamar katakan subatai kendiat habang i-apply ka RTI tengah try labun ki balatip dan ru ki mampatip ki ong equal le RTI ring tip are ini sisa la daki leg hangte hapo Lachmer kadon ka head office to ha ka ba ridu jong katuka si PIC chief information commissioner hantu unai ya kaput per unai ke jing bitha tingar wala le unta mensua bada bangi apply ya kanu kuno application ngiap ha hatu officer bade page mo PIO te ndangi hap tap bade skotingka da tap skotingka makikin ai ke receipt lada kim ai ke receipt kambut ndai bansha te lada pisa de nakaling department kin ya le pan nambai khanang bantila ban kertep no ya katu ka RTI ka bangipan rendang iyo ai ke receipt slip bade dap si panai ki hap ban ai lada kim ai pade ki hap ban panpor ke nangi ki ba apply mo ki hap panpor yang suba ap yang sakat sansi lani nai biang namar kadang slam